niyokhuluma ukuthi inini enirani ijele ama prison order kahle kahle ayiphukuphuku zenu iwona lalelani la enye into futhi engitriggerile ukuthi ngigcine ngiza kule platform ukuthi nina ngifuna nicacise lento icace kwi public ukuthi ikubekeni kube sobala ukuthi lamaphoyisa ayingcela mthondo zenu ilamaphoyisa ancela imthondo la corrupt la ngcolile anenza nicabanga engazathi ni run ijele liranwa yiboshwa because ukubani ijele beliranwa yinina niyiboshwa kanje kumele ngabe ration enidla ejele leba sekitchen kumele ngabe nayi order yona ani order yona iphoyisa elidingeka ukuze kube naleyo ration isitoro sasejele ukuze sifunction isitoro sasejele ukuze sifunction nikwazi ukuxosha indlala niphile impilo decent ngaphakathi ejele kudingeka iphoyisa lapho ukuze nibe naleyo nto leyo so le narrative enikhiphayo niletha la kubantu ukuthi amaphoyisa asejele ayahlupheka amaphoyisa asejele nobribe ngemali nenza yonke into eniyithandayo because of amaphoyisa asejele akuwona wonke amaphoyisa asejele enza lezo zinto mina ejele ngisebenza kulona ngafikela kobaba bemizi abanesithunzi futhi yabo mina la ngisebenza khona phela wami yeah so ngifuna ukukutshela lento la angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu my ex offenders angifisi lele ngilalela mfethu bafethu into engizokwenza ngizonifaka kwilokhuzane ngizoyimute into yakho noma ngikhiphe la because uyangiphazamisa chief ngiyaringa uyangiphazamisa chief yayibona yini mina ngilalela mfethu ubheke ngizolalela ngikhiphe la yabo ya ningangiphazamisa mfethu yabo uzophawula mfethu but into engifuna ukuyicacisa naye ne yekelani lento yenu yokuloke enifuna ukidolizwa iyouth la ngaphandle ngamange niwakhuluma kuma podcast ngiyazi ukuthi ozakwethu abaningi bayasaba ukuphumela obala kanje bakhulume the way ngikhuluma ngakhona because most of them or some of them abanye babo bathatha inombolo ejele siyakwazi lokho abanye babo nihwebelana nabo banifakela ama phone nama drugs nazo zonke izinto siyakwazi lokho but akubona bonke akuthina sonke esinama deal nani iboshwa and mina njengoba ngize la kule public platform angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu into enkulu mina engizele la kule public platform ukukhuza izingane ezingaphandle ezingalazi ijele ukuthi lento ezi-idolizayo eniyitshela zona through ama podcast udoti because vele eqinisweni noma ningahlabeka nithini some of you guys vele benilento engiyishilo ku video awekho manje ngiwaqambile lapha so manje kuzomela nginesa ama feelings zenu ma ex offender nango omunye ubhekumuzi ungitshela ukuthi isithunzi sakhe simo important than isithunzi se department engisebenzelayo ubaleke ngani lengaka wena ngizoba nendaba nesithunzi sakho i-department yami yenza ukuthi umphakathi uphile safe abantu abanjengawo baqhele emphakathini isithunzi sakho asibalekile emphakathini ukudlula i-department engisebenzelayo kahle nokuthi ngikulalele njengamanje ungikhulumela inyongo chief I understand leyo ungikhulumela inyongo ngoba uzofuna nama usaqhubana nale narrative engigcina ngifikisa ku TikTok chief angizelanga uzonesa ama feelings zenu la futhi anizu ngiyaxolisa ukisho lento ngizoyisho ku public live kanje ngiwatholile ama threats ku inbox ngiwatholile ama threats kunina ama ex offenders ngiwatholile ama threats kuma offenders angaphakathi ejele mina ngintshela kona naku ngani zakwethu ne anginanxanani kodwa ngeke ngize ngilivale owami umlomo ngeke ngize nguvale ekuthenini ngikhuluma iqiniso entweni engasiza isizwe entweni engasiza izingane eziningi ukuthi zingamoshakalelwa ikusasa ayikho into ekumele bayi-idolize from nina wena bhekumuzi ayikho into ekumele bayi-idolize from nina maniphuma la ejele into ekumele bayenze abantu ngaphandle ukuthi banitholele i-mental health usizo lwezengqondo ngeke ngakhuluma nge-mental health izolo ku live wami imndeni yenu maniphuma ejele mele basikhe i-mental nisizakale ngokwengqondo ukuze nizokwazi ukuthi ni-integrate ngendlela e-right kwi-society hayi uzofuna ukudefend amanye lento kuzofuna ukudefend amanyala la kulo ku social media nifuna ukwenza ngazathi kunento akunamesi akunanto ekumele sinicabangele ngayo masikhuluma la online okay kulungile ke kunama victims lalela wait kunama victims asala ngaphandle ngoba wawusejele awungenanga sikulande esontweni angizi kuzoba nendaba nama feelings zakho ngikhohlwa ama victims la wena wabulala la wena wa rape la wena wenza yonke lento enayenza namhlanje kumele sithi masila kuma public platforms senze ngazathi sishuka khotha izinto nonke ma ex offenders ngiyanitshela lina ningaphandle naneni lapha ngaphakathi ejele ayikho into enoyenze yongisabisa mina nganza kwethu izingane engizalayo future ye youth ezayo ngiyayifuna ukuyibona ibright ingekho
ingekho idolized ingane zami ngifisa idolize ama ex offender anga understand ukuthi lento wena ijele ulibuka ngendlela yesigebengu mina ijele ngilibuka ngendlela yephoyisa angizukukhuluma into efuna ukuthi wena uyizwe. Okay kulungile ngizwile mfethu ukuthi so control ngicela ukuphawula kokugcina bese yini kulungile ngicela ukuphawula kokugcina bese ngiyaphula kodwa chief ngicela ukuphawula kokugcina bese ngiyaphula yini kulungile ngicela ukuphawula kokugcina bese ngiyaphuma into encane nje one Datela abanye mfowethu. Angizuzocontrol ama ex convict la sisethi narrative wrong kwi public ngoba sinanga ukuthandwa yini angifuna ukuthandwa isiboshwa mina angilona leli phoyisa elilambayo eliyolindele labo 200 no 500 nibanika bona ufuna intshele straight manje angizelanga ngizoncenga ama feelings zenu ngizolini ningicasula la nini hawu ndona konjani ayehlisa ubuwena la yami befika mbona ngathi ungithole lapha kahle ukuphawula okay na ya ikingena eqala akunankinga phela sikwazi ungena ngokulandelana akunankinga phela alright ngiyangena ke bafethu ubani ongenayo OG bafethu ngicela akungene OG Trinity sanibona nonke panelini now Mr Fenda file sengazathi arani ijele mina ngizukuvuma angizukuvuma nganza kwethu ukubona ku discreditwa kunama members honorable engifikele kuona mina emsebenzini ndoda ngifikele kobaba Nxumalo omabizo obaba uMagwaza obaba Ndawonde obaba Mahang obaba Mahayi ngifikele mina kobaba Matshiwi Kota Walker. You understand? To name a few. Angikwazi ukubona imisebenzi nama efforts alawo maGrootman engwamentionile. La afike nami angembatha mangifika emsebenzini Ramza. You understand? Oprah J. Rahul. Angikwazi ukubuka ama efforts alabo bantu mfethu abasebenze kangaka mfethu ejele nabasifundise okuyikona masifike ejele. Angikwazi ukubuka lawo imisebenzi alawo maGrootman ithanishwa ama ex offenders ekhuluma ukuthanda kwawo. Ijele lirano ama ex offenders ngingakhohliseki. Ijele lirano ama offender mina ayikho leyo nto. Bakhona abantu abakhohlakele kuyo yonke indawo. Angiphiki ukuthi nakoza kwethu baningi abagangile. Kodwa sizukuvuma ukuthi labo bagwinye wonke umuntu simbathiswa itshalo elifanayo. Hoy. Ayikho into emnandi ejele niyogula nife. Abanye bafela ngaphakathi futhi bebulawa yiwo lama offender amanye ngaphakathi. You understand? Kuningi okungekho right okwenzakalayo la. And into engiphatha offside awukwazi ukuyikwatela lento engiyikhulumayo la umzali uzele. Ngoba ngizama ukukhuluma nale ngane yakho engakwazi ukulalela kodwa ibikwazi ukulalela abantu bala ku TikTok. Ngikhuluma nayo. So wena ukwazi ukuthi ungazofuna ukungikwatela kulento engiyikhulumayo. You understand? Wena ungaphakathi or ungaphandle ejele mawungumzali oyithanda ingane zakho awukwazi ukungikwatela kulento engiyikhulumayo. So nje igang ingaphandle yonke no matter the age dlalela kude nezinto ezizokufaka ejele. Thina sisebenza ngaphakathi ejele. Ijele linamandla okulimaza umuntu osebenza khona. How much more ungasebenzi ke njalo oboshiwe mina. How much more oboshiwe likwazi ukulimaza umuntu osebenza khona ngokwengqondo. It's high time kanza wethu kumele silikhulume leqiniso. Ayikho into ekumele si-idolize ngeprison. Ayikho. Ile mtakamane sekwanele ke manje ke sengicela ukuthi ulalele mina ke manje. Uthi ngikutshele ne mina into engiyenzayo la kule platform ne
ngizama ukukhuluma nabantu, not only abantu abancane kunami, even abantu abadala kunami. Yayizwa leyo nto. Lapha ejele lapha ejele yonke age group ikhona ejele, noma ngathi una 89 years, as long as usaphila, uma ukuthi usaserve isigwebo uda sigada abantu abangaba omkhulu bethu, sigada abantu abangaba obaba bethu, sigada abantu abangaba obhuti nabangalingana nathi nabancane kunathi. Ya understand? Wemfowethu, inhloso yami yokuvela la ngikhulume the way ngikhuluma ngakhona, ngizama ukuxwayisa lengane yakho owayizala wayishiya kwintombazane ethizeni waboshwa. Okay. Ukuthi ingaboni ukuthi wena njengoba uboshiwe lapha iyona ndlela ekumele ihambe leyo. Ya understand? Kahle kakhulu. Mina lezi ngane lezi ezihluleka ukunilalela ninabazali, ezingena kuma drugs, ezingena kwi crime, ezi-idolize crime because of nina ama ex offenders enihamba niye kuma platforms lapha niyokhuluma ukuthi nini enirani ijele, ama prison order kahle ayiphukuphuku zenu iwona. Lalelani la enye into futhi engitriggerile ukuthi ngigcine ngiza kule platform ukuthi nina ngifuna nicacise lento icace kwi public ukuthi ikubekeni kube sobala ukuthi la maphoyisa ayingcela mthondo zenu, ila maphoyisa anicela imthondo la corrupt la ngcolile, anenza nicabanga engazathi ni run ijele aliranwa yiboshwa, because ubani ijele beliranwa yinina niyiboshwa kanje, kumele ngabe ration enidla ejele le base kitchen kumele ngabe nayi order yona, ani order yona iphoyisa elidingeka ukuze kube naleyo ration. Isitoro sasejele ukuze sifunction, isitoro sasejele ukuze sifunction nikwazi ukuxosha indlala niphile impilo decent ngaphakathi ejele, kudingeka iphoyisa lapho ukuze nibe naleyo nto leyo. So le narrative enikhiphayo niletha la kubantu ukuthi amaphoyisa asejele ayahlupheka, amaphoyisa asejele nobribe ngemali, nenza yonke into eniyithandayo because of amaphoyisa asejele. Akuwona wonke amaphoyisa asejele enza lezo zinto. Mina ejele engisebenza kulona ngafikela kobaba bemizi abanesithunzi futhi. Yabo mina la ngisebenza khona bra wami. Yeah, so ngifuna ukukutshela lento la angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu my ex offenders. Angifisi lele. Ngilalela mfethu. Bafethu into engizokwenza ngizonifaka kwilokhuzane ngizoyimute into yakho noma ngikhiphe la because uyangiphazamisa chief. Ngiyaringa uyangiphazamisa chief. Yayibona ile. Mina ngilalela mfethu ubheke umzula. Ngcono ngikhiphe la. Yabo? Ya ningangiphazamisa. Mfethu yabo uzophawula mfethu. But into engifuna ukuyicacisa naye ne yekelani lento yenu yokuloke enifuna uku-idolize yi-youth la ngaphandle ngamange niwakhuluma kuma-podcast. Ngiyazi ukuthi ozakwethu abaningi bayasaba ukuphumela obala kanje bakhulume the way ngikhuluma ngakhona, because most of them or some of them abanye babo bathatha inombolo ejele, siyakwazi lokho. Abanye babo nihwebelana nabo banifakela amafoni nama-drugs nazo zonke izinto, siyakwazi lokho. But akubona bonke, akuthina sonke esinama deal nani iboshwa. And mina njengoba ngize la kule public platform angizelanga ukuzonesa ama feelings zenu. Into enkulu mina engizele la kule public platform ukukhuza izingane ezingaphandle ezingalazi ijele ukuthi lento ezi-idolize eniyitshela zona through ama podcast udoti. Cause vele eqinisweni noma ningahlabeka nithini some of you guys vele benilento engiyishilo ku video awekho amange engiwaqambile laphana. So manje kuzomela nginesa ama feelings zenu ma ex offender. Nango omunye ubhek muzu ngitshela ukuthi isithunzi sakhe simo important than isithunzi se department engiyisebenzelayo. Ubaleke ngani lengaka wena ngizoba nendaba nesithunzi sakho. I department yami yenza ukuthi umphakathi uphile safe, abantu abanjengawo baqhele emphakathini. Isithunzi sakhe asibalekile emphakathini ukudlula i department engiyisebenzelayo. Kahle nokuthi ngikulalele njengamanje ungikhulumela inyongo chief. I understand leyo nto. Ungikhulumela inyongo ngoba uzofuna nama usaqhubana nale narrative engigcina ngifikisa ku TikTok. Chief angizelanga uzonesa ama feelings zenu la. Futhi anizu ngiyaxolisa ukisho lento ngizoyisho ku public live kanje. Ngiwatholile ama threats ku inbox. Ngiwatholile ama threats kunina ama ex offenders, ngiwatholile ama threats kuma offenders angaphakathi ejele. Mina ngintshela kona naku ngani zakwethu ne. Anginanxanani kodwa ngeke ngize ngilivale. Owami umlomo ngeke ngize nguvale ekuthenini ngikhuluma iqiniso entweni engasiza isizwe, entweni engasiza izingane eziningi ukuthi zingamoshakalelwa ikusasa. Ayikho into ekumele bayi-idolize from nina wena bhek muzi. Ayikho into ekumele bayi-idolize from nina. Nina maniphuma la ejele into ekumele bayenza abantu ngaphandle ukuthi banitholele i-mental health usizo lwezengqondo. Ngeke ngakhuluma nge-mental health izolo ku live wami.
imndeni yenu maniphuma ejele kumele basikhe i-mental nisizakale ngokwengqondo ukuze nizokwazi ukuthi ni-integrate ngendlela e-right kwi-society. Hayi lento kuzofuna ukudefenda amanye, hayi lento kuzofuna ukudefenda amanyala la kulo ku-social media nifuna ukwenza ngazathi kunento akunamesi akunanto ekumele sinicabangele ngayo masikhuluma la online. Okay, kunama victims lalela wait kunama victims asala ngaphandle ngoba wawusejele awungenanga sikulande esontweni. Angizi kuzoba nendaba nama feelings zakho ngikhohlwa ama victims la wena wabulala la wena wa rape la wena wenza yonke lento enayenza. Namhlanje kumele sithi masila kuma public platforms senze ngazathi sishuka court izinto nonke ma ex offenders ngiyanitshela nina ningaphandle naneni lapha ngaphakathi ejele ayikho into enoyenze yongisabisa mina nganza kwethu ingane engizalayo future ye-youth ezayo ngiyayifuna ukuyibona i-bright ingekho idolized ingane zami ngifisa idolize ama ex offender anga understand ukuthi lento wena ijele ulibuka ngendlela yesigebengu mina ijele ngilibuka ngendlela yephoyisa angizukukhuluma into efuna ukuthi wena uyizwe. Okay, kulungile ngizile mfethu ukuthi so control ngicela ukuphawula kokugcina bese yini. Hello Mzansi, welcome to Mgoza Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Is a trender ewadeni unkomonde ngemva kokuthi akhiphe tigaxa letendeka laphana ema-presence lebantu ama-ex-convicts lapho ejele lafika ngakhuluma letinto la ngaphandle aqacisele abantu ukuthi iphela lena kuyashuba akusiko ehotela uthi ma-ex-convicts ayafihla tinto letiningi lokwenta abantu abaningi ukuthi bagcine nabo batithola basejele because abakhulumi ngebungoti nebumatima lababukana nabo ejele. So awuzakhuluma netimfihlo tokuthi actually it's not even timfihlo because this is something they said ukuthi bakhona ama-warden la corrupt and uyasho ukuthi the reason why ma-inmates afeel ngazuthi they run prison it's because of those corrupt prison wardens and uthi akusebo bonke futhi laba corrupt yes bayadika ukuthi bakhona vele labo labakhohlakele but akusiwo wonke umuntu lo corrupt lo warder so akumele ukuthi bafaswe ngabhandilinye and bala abaningi bamshayela tandla kulo bhuti bathi cha uyakhuluma bhuti uyakhuluma nkomonde ngazothi ungavikeleka ngazothi ungakhona kokuthi uhambe ufike nasetikolweni ufike nakuma podcast ulishumayele lelivangile ukuthi abantu bangaditholi basemajele. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. I am signing out. Goodbye.